Nih, Apa so Friday? Tambah kam duit lah, singkang am tas ni. Wah. Tadi kau ayam sok plum. Bat miah ong, bisa ong, balak khai miah ke por sok plum. Tadi sekah cung miah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Narendra Modi Zindabad! Narendra Modi Zindabad! Bharat Mata Ki! Himanta Beswa Sharma, ulabam Smai sa Shisien Biang Myntri Rangbah ke Assam. Berkani kadi ke asing kenti, wa Himanta unbam Smai ku Myntri Rangbah. Hakan dikasngi lawan masa kilang do Myntri Rangbah adu kari Narendra Modi. Myntri katanat kampo yeng wa Amit Shah, ka Myntri katanat Platingka, ka Nirmala Sitaraman, Myntri ka Sarkar Padang, ubadai UMP na Assam, Sarbananda Sonewal, Presiden Rangbah ke BJP, Nitin Naben, bat ki Myntri Rangbah nagi jela pasensyar ka kenhuan jong ka NDA. Kani ka jingbam Smai ka lalong Hamadan jong ka Khana Para Veterinary College. মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। Narendra Modi Zindabad! Narendra Modi Zindabad! Narendra Modi Zindabad! Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidon kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arajar henriu
link back ke section lai paway iway. Kamde ke bae bapinyo ek license Pila ban apply ke online link ba ke website fastcus.fssai.gov.in da ke bapi hap pan upload ru yaki kod kisla badan kam kat kum ke jajing kam jong pi. Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya lat no tang ha is khasi hers Pila ban let bed siya ka office terekam jongki ka Commissionerate of Food Safety ke badan halowa la chumya. Nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di. Lawan ra siya pi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya. Bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.